treba najprije skočiti pa reći koliko 47. To je to. Dođu. To je naš dobrotvor i jedan čovjek velikog srca. Ja vas molim da ga od srca pozdravite. Naše Njambi, to je naš kraj. Puno je ljudi u Zagrebu, puno je... Za sve one koji su ovo ne samo smislili, nego i... Ljubite ga, ljubite ga, ljubite ga, ljubite ga. Mi ćemo zajedno pobijediti, siguran sam, jer nigdje toliko topline, nigdje toliko ljubavi, nigdje toliko prkosa i nacionalnog ponosa i pozitivne energije za Hrvatsku kao u Metkoviću. Hvala vam na tome iskreno! Ja